Kedam tangaru ni phai kre thomar ni kangsam por phai trok siraj ti mapor malom Hamran police station kaparlo Ningkreng terona rong amikar enut ahemepi ahem honthe meme chomang atum hem mekai pitikang choksi bahok bai deran pinlo Bangso phuthak kisung ke pho ahemepi aphan keradam kenang sotpu KACCM Dr Tuliram Ronghang mathasi Forest Board Chairman Sarthe Kramsa phan pin khatlo laso tengpen kedam tang aruni phai kre trok arni Forest Board Chairman Sarthe Kramsa hinpen Ningkreng terona mekar meki kai pichok ahemepi ahem an palidamsi sang han pendanglo pe rilapen kenang sot ason an pipa jordang Bangso kerabda mahut Forest Board Chairman Kramsa sang ho kaningje ponatengke nili KACCM Ronghang nangkapin kharating pensi ladakan nang humrilo napen ahoy ke doara ratum kai kia mata kacerok tok pen ke do phuthak kachuru pajodekang arnisi pen lokar julong alang lihem me kai tut chumang odlang no tu lasi piniladak Rong Ningkreng anang kahumrilo haladak langhem pipen 15 kilometer arlo lasinili CM pen chingwai si ladak wanglo humri dam nangi pusi alang li tung ke pho hem pen alang li ahemepi lasi langdam phuitha pusinili nangkelang phan sige wanglo lasi alang li phan lason reson pati ka tuaweta wan pik lo lasi nono bang ka situation bang ka sabso normal mucholo lapen isi bang churu nai dak molom aduya hoilong kedo arat atum mang ta kachirok tok kedo ajoine lapen law and order ahin tame nono bang ke kado gawe langdun cari bom lo lapen ladak police military tame alang li tumhan duty ton bom lo lasen ladak karbietum ta ladak non kafiri nai thai ke thangalam ta bela Nili kisung ahud lapuson nang kirap thegapot KAC kachare abitung atoma phan nengak longpen choro lopasi kisung ke pho basapi ingleng pe hinpen ka choro lamthe pajirpon mane dang odlang nu tung odlang nu tung lang di hanam yan ka joklo la pen di ko an kisung pho pe na yok tung nang kirap pen ken ni man nang limian che thanik tha ni mene basapi Langhem pipen versing tiso karbing long live